kubor nakaslem jong udongsan Hima. UMLA ka Kongres na Maulay Constituency uba PT Sawkmie ula ajeng mut ya menteri rang ba kajela u Konrad K Sangma badia ka seng Kongres lajong bakla dai ka por bar Baroh kin rip hungut ki MLA ban ra da ki Placard bat ki lamayong hakmat ka parlimen hapo Delhi hakapor badang yat ka Dorbar ban penbor ya ka surkar India bahkan penrekamno ya ka innerline permit hapo ka jela ya kini kikintin uba PT Sawkmie ula ajeng kran haka jengyalang ban IT ka kali bolero siya ka Henry Trap Youth Council HYC Maulay Circle kabalong manta kasngi ka khatway tarik nailar arjar huway kabalong shibanta ka jeng rakhir dap newsdem ka jeng yajenti jong kaseng kabalong haplaw ka office trikam kaseng hamolay nungkwar haka ni kasngi lidon lang uba Robert John Kajarin uba day president ka HYC Sawkmie markidikhot jong kaseng uba PT Sawkmie ilong biang baka sorkar kelak khang snong arsngi hakapor bawan u Amit Shah ubadai menteri ka sorkar India ubadai pe cika tanat kampo yeng kum kajing burom ya u maun penbena ban pentrikam no yak ILP hapok ka jela Henry kajing angnut jong kipaj ba kam syam la urlong namar syam la patya ua wat hakapor ba uya kendu ya kiseng balang Ito jepin nak mo. Lakran naman na nakaliang yung HWC habalik ILP. Baik, nakaliang yung nga naka-pause pang lakran siya nag-issue. Nalaajing mo, issue balista. Wat nakaliang yung party yung ilungong. Kaladay ka por, panrefomot ki MLA. Yang reformot MLA na po mekhalya. Kenrano na kalamayong, ni Placard, hangti palmen, hakapolong palmen, ban kerpa di sokar India. Baka dong kampentri kamno, ya ka ILP, hang dia po kajelam mekhalya. Henry, kalong ay ka ba, sumusi, kalong ba, siya kajekren. Dahil mismi poy, siya no sinuru. Dengan scam dah kaji terengkat nak liang jong kiseng balang fair. Baroh kiseng balang kikwa ILP. Baroh ke meli kikwa ILP. Ngompai katu kalapiang ya kajing dama jongi mata hapo sekretariat. Kajing dama jongi mekhalia. Kadai kapor pangdra Placard no. Kadai kapor meramalai rano ke lamayong. Hang thi hapo parlimen. Hapo parlimen ngelon kam ya kaman rano mata ke Placard. Baka sork baka jela jongi ke don kam ILP. Namar bangi pet na kaliang Baroh. Na manila lawan yang Amit Shah. To na kaliang jungu kum to lawan da ka jikmi den ti ngong. Bakmian ti banda kaliang jungu kun ai no matai ka declaration. Ba po me khalia on pentrekam no ILP. Henry kalau ngai ka basungsi hadu kata-kata. Aji sungsi I ka mandang na ju umburam. Ka sarkar me khalia arsngi menakni lakhang ya kasinong kathao. Balay buram Amit Shah da kajing tmu buram bon aino LP hapo jong jela. Henry sim la patiaw kanu na kaliang jungu. Wari kiseng bahalang kila kendu. Henry I bom dan kajing buram hendiat ro. Dengan utang ni gawai kal de kapor na kaliang jungi. Kiseng bahalang jungi. Ni hap man ai buram kiseng bahalang Baroh. Namakani issue bagi tiap na kaliang kiseng bahalang. Imat kadai kapor bagi seng bahalang Baroh ringkat berkiamani jong ke mekhalia lahap bandai di Delhi bandawahi ke ILP hang thia po parlimen banda kaliang ke seng hi ke jing temu jong ka kalong na ka benta jong kari baka jabri Baroh kawai ai ku bunai kerpang HYC news nem hila yang rangba ya ban kran na isu jong ka jabri Baroh kawai baka jing ku bunai ke kerpang amen usnem arfo habalawan u coronavirus habalawan ka khlam habala total lockdown ya ka India ya ka mekhlya hi Baroh berkuju i ka mola jungi lat ai total lockdown nakan mau di kapor kalong Baroh ngi mismat ai ku blai kerpang na kaliang jong kisipai gari kibre jong HYC klem tieng klem rit imi syakmat
ban kasingi ringkat berkali-kali baniat jika mulai berokawai baniat ya ki benta jong je beriu ban sam ya ki marba madi nagam ta kujenjat bestom ki bakedo biran hadu kata-kata bani Sawkmie usnam arfo bangi mat ke hadu kata-kata Andrei kisipai jong gari kisipai te kisipai ni begadang kan mi singi dang ukurna baros tieng sini kisipai jong gari nama play tieng nama kita kemensim menyerap nak bertagi para beliau yang service to humanity is service to God kating syakri ya ki para beliau kada si benta jong kating syakri ke jong belai wan biang usdam arfu dulu berai lasdang hang dam biang HYC rawan biang kelami syahmat ya gaban aga jirap nam ta imlang salang hi barakwai Kublai sibune naga benta jong kisipai jong kari nama dengan kemensim merap kemensim sosnai ba kemensim pet naga benta jong kibai kibeton kam tam ha kan por ke benta tiga ai ka soban ong han ka bana syong men ka perkhat ti blai lo kerkhui HYC ti ha ka julong brio jongi ni jong kan ka wei teng galong ba kai ke bangi kwa mentah Andai ihap sungtu idon kami ke mensim jong ke jingesya. Dekai modon ni ke por mata. Boleh dokter ku yak HYC. Kajidap jong ke HYC nyaus nem. Om mata ke bacuki dah mata ke singi ken mau ni ke singi yak tristom jong ke seng. De hak ni ke singi ke seng ke yo mata yak ni ke boloro. Yak ban IT manga na ke HYC jong ke monai circle. Kani ke boloro nak lian fi finap sim tang ni ke wei. Kamdei ba piti Sawkmie nega jingker ku jong boleh deker ku HYC nama roi ya kemensim syakri kemensim merap kemensim lebha ba kemensim IT na tara boleh la siu keliang ya HYC mola circle da ba IT na ka betakan ni boloro kan ni boloro ngong kawan tip ifi kan na ka beta jong keseng Bakan pet nama ta ke kam la ka deha Baroh ki benta baka seng ke kam. Nama rupa hakan ni gesngi mata. Kemalakaran mana nak kaliang jong barabat hajirin mat kumju nak kaliang jong badan bok. Isu ki barang sa mata. Isu tentang ki don ki isu ke bahap bandek nak kaliang jongi gelong sepok border. Manta nak kaliang jong hadir malakan bah badan kaliang jong badan kaliang jong ki members jong HYC mula circle yang kam bah bengilia dekat boloro. Teng isipai gari dan kaman pet yu put Jakar put usam nata kadau le pendet dan babiang tang teng don kaman pet ya ka jinglong jiman jo put usam bat kwe ki benta isu bade jong je penriu dengan skam bang ni syakmat nakaliang jong seng kesio bat ai ya ka service kabab hatam na ka benta jong kari ba ka je penriu hi barokawai Kadang mau nak liang barabat jerin, kabenta besa ngidon kam ya kaban nak liang jungi bantai rengkat. Bar ngasu ban aku boleh kerpang. Nak liang jong HYC jong senal body bat unjuk jong nani mulai circle. Ya kemensim ya kentien karku kedok jong pi. Ya gede amesim jong pi. Namar kadong badon kam. Kabadon kam nak liang jungi gelong wat nak liang jong aru. Na jong kani gawai ngidon kami ka mensim sengu lamano lama ngai kiwei ada kiwei ya nga ngidon kami ka mensim sengu kabarong kam hado kata-kata dengan Sawkmie na le HYC dak wei ka mensim ini trilang nak mata jemulai banam ta jelahi barokawai ong to hakne ki san pos hakne snam badap buon kisnam nim simla ya ka banak le jungi bansol mata ha ka bade bakani ka bodo issue kai badan kam menta Kabadan kam mata hawanyi usi minister jong kam mekharia usi minister Assam kilegendu nakapor ki early meeting banak lian joki kwa benweng mata ya kabade bajinge jo podusam nenginon kam ban syai nganga syai ni gawai ila jong ban la scam ila jong ban ngihap ban scam ba wat shin shiru ngimde bendu ya ka jaka ka jongi kata ngihap ban form ngine undang ngimde ban long nak ni jongi menong to ha ngadi buriu bayar na bro kaliang dem na uta give antique policy lano minumla na kaliang jonga ban priang ban na kaliang jongi bangin priang
Lalu kan ni gift anti policy ipenankam na kaliang sarkar. Bat kamtam na kaliang sarkar jong Assam. Iman na kani usi minister jong Assam long kasam kamdon kanuno kana dispute nari ka jefer jimot bat kameklia terpur Assam. Maka jitmu jong kakalong ladap include lupa. Dan nak ni jong ngiya ta gift anti policy. Kibabon kalong jaka jong ngin sidu kalong sa Assam. Bar kalong gi sosi ke bakrau nak kamata jong kajelahi Baroh kawai tara babon ki jaka ngindu sa Assam. Bat kabalai ki babon ki no song nga basyong hagin ki border area. Kim kwa kalong ba ka jaka jong ki sa Assam. Tingla iya ka mensim ya ka mensim jong ki brio jing basyong apo upot usam jong Assam. Pada kali jong ki scam hado kata kam dole kumnu ngimre bendu ya ka jaka jong ki. Tekai badan kam nak kali jong ki kalong nginong kawai nam dang issue ngin hapan pentikna baga jaka jengi kamde mendech sa po Assam.